izihambeli zethu kuqala ezizenza ngabantu from kuwo wonke ama-province ngoba because of ixesha angeke ndisho ukuthi maybe province ndiyabulela kakhulu ndibulise ngokhethekileyo izihambeli zethu siyabulela ndize ngale ntombazana engumashepisi ubuhle sisi ufumene siyamkhulula ubuhle ubuhle ngumntwana abaninzi bayamazi ukhulela phansi kwethu ubuhle akusiwuyela buhle niziwinele nimwinile ubuhle siyabulela buhle ndize kuwe sisi uyazi uyayibamba yibambe apho mntanami yibambe apho sisi ababanintsi abantu abenza lento yenzayo kodwa siyathemba ukuthi bazohamba ezinyathelweni zakho siyabulela sisi we are proud singaba kwaSibuku singaba kwaNdaba siwe are proud enkosi ngizocela ukuthi omama baphethe izinto nabaphethe abakuphethe abazosipha khona kulolu suku lanamhlanje ngoba phela siyayiqhenya futhi siyayigqaja ngezingane zethu angisho asikwazi ukuthi umntanethu esenze kahle kanjena futhi saba nabantu abasitshela ngomntanethu abasitshela ngezingane zethu bese singakhiphi lutho asikwazi uma siqeda lapho ngizobe sengisho ukuthi siyaphi angisho silalele ukuthi sihamba kanjani into yethu umama waseThema ngiyabonga Ngiyobingelela ihambeli zethu zaseNatali nomehlo siyabonga ukuthi usimeme ngiyobingelela usisi wabo uZamambo siyabonga mntanami ukuthi babone kuwe ubuhle ukuthi le ndlela iyahambeka okhulumayo uGokfitanang osehlelweni lamasiko eKwatsaduza osebenzisana neinduna ngithi ngiyabonga amachapisi mntanami ukuhlonipha yiko lokho uma uhlonipha abazali ukuhle kuyazenzakalela kodwa umzali mawungamhloniphi akukho kuhle okwenzakalayo ngiyabonga intombi zona ezithe noma kubanda zathi siyaya siyokhempa sokhempela umachapisi ngibonge bantwana bami inhlonipho enhle nisinikeze yona intombi yinhle ngokuthi izigcine intombi yinhle ngokuthi isuke eintweni zestradi njengoba ninje akusukuthi niyilima nibheke ikusasa lenu manihlonipha thina kula sibona khona ukuthi nasekhaya nahlonipha kodwa uma ungahloniphi unomehlo kusho ukuthi nasekhaya uhloniphi ngoba siyasibonekini ukuthi umntana uziphethe kanjani ngiyobonga abonomehlo abanenge baphumile namhlanje ebaseThema ukuzobungaza umsebenzi womntana ngithi ngiyabonga abazali nabazali abanenge baphumile babantwana bathi nathi siyalandela gogo ngiyobonga ebasekhaya ukuthi nisimeme siyabonga kuhle siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngathi angabusisa umsebenzi konke kuhambe kahle sijabuleni sonke ngiyabonga kakhulu
mntanami ibambe mntanami ingazingone ibambe mntanami isikhathi siyangihambe akakazosibongela nje akasha amazwi ambala kudadewabo maye ngekho kulungileke ngiyandlula ke lapho sekufike la ngithanda khona yazi kodwa ngiyeza la ngithanda khona kakhulu emalini kodwa sekufike la ngithanda khona njengamanje angazi noma kusahamba kahleni injani injabulo abantu bami awulilizele mlilizele ngicela uhloniphe futhi nalapha endlini usimele nje lapha ekhaya sonke siyakuthanda futhi ndana sekhaya qhubeka uziphathe kahle nomama la uyaziqhenya ngawe kakhulu siyakuthanda mntana sekhaya kakhulu ngathi lokungahlala ukwazi nala inhlizweni yakho noba kungenzakalani uhlala uyazi ukuthi la iceleni kwami nginonelisiwe ngino-order nginobuhle nginonhlanhla nginolethu sibayi-5 kumama qhubeka mntana sekhaya uziphathe kahle yazi love you wow azamnandi amazwi niwazwile kodwa Chapisa uzwile kahle ngicela ningilekeleleni yazi ngizokwenza njani njengamanje angazi bakhona nabantu abangicela ukuthi bangisusele singibambise ngisusela kancane abantwana bami ngithi ukuqhela bobhuti bami ngicela ningilekelele ngisusele esi stage sithi kuyale kancane Zamambo hlala phansi wena sisi wami hlala phansi ngimnike yini uZamambo angizwa Zamambo bengithi abasafuni woza girl woza dade woza dade Sanibonani. Niyaphila. Siyaphila. Angizili ukuzokhuluma ngizolungisa. Ngokwazi kwami bomancane incorrect bangingekho right. Ngokwazi kwami ngazi ukuthi makuzosiniswa intombi eyitshitshi ama-vest neziklipa ayifakwa kuveza amabele. Kodwa manginephutha baba ngicorrect. Ebese ngiyacela ukuthi kungabi intombi zase-KZN kuphela elapha phambili ngicela intombi eyikhulile noma ngabe sakephi zizojoyinela nentombi ekhulile phambili angithi nje asiyintombi siyafana ngithi akekho ngcono kunomunye sonke sibheke ihlelo lodwa elifanayo sinalo sonke akekho ngcono kunomunye ngicela simeni ngendlela e-right simeni ndawonye obhinca ibhayi laba lide alisusi mase siyathoka umuntu omdala mekhuluma phambi kwethu Phithizela nomehlo isikhathi siyangambela unomehlo uyedwa ni lapho owase-KZN noyi-1 waseThemba nithini kimi phithizela nomehlo ey'nganeni zakho phithizela nomehlo masishwana ngizoqhubeka nodaba lami ngithekini siku-live ku-TikTok this is gonna be generate to everybody Tata Zamambo
Ngibingelele uSingaye noma ugonqisi bakhe ngizobingelela onomehlo ngibingelele ke nani baphathi bomcimbi la nikhuluma noma Mshozi siqhamuka le eKZN into bengicela ukuthi ngiphakamise nokuthi niyazi la njengoba uZamambo ekade efika la sicela ukuxolisa ukuthi uthe wathi ukulibala kancane isikhathi kangangoba omama onomehlo ufike sesiqedile sesila esigcawini kodwa safuna ukwenza isiqinisekiso ukuthi naye uyahlolwa sahamba saye ekhaya ngekathi efika masifika ekhaya safika kukhona abakhona ekhaya sabacela bonke ukuthi beze sizomhlola phambi kwabo so sikusho ukuthi ke kube nalesiqiniseko sokuthi uyitshitshi la ngempela ngoba kahlolanga phambi konomehlo and yena njengomgqugquzeli weintombi sicela ukubonga kakhulu nakubona abantwana sibahlolile abantwana balapha ekhaya eGoli siyabonga ngokuyiphatha kwabo abantwana bayiphethe kahle akukho kusiphazamisile sicela ukuthi abantwana bazi ukuthi njengoba beyamatshitshi abazukuphelela la ekutshitshini fanele bafunde bakholwe bamkhonze noNkulunkulu bahloniphe nasemakhaya banyathele njengetshitshi njengentombi ngoba mawuyintombi awuyona intombi kanomehlo ukuthi uyena ozokuhlola kuphela uhlonipha ngisho umphakathi hlonipha abazali wenze kahle nasemphakathini ukhule ufunde ukwazi nokuzimela siyabonga kakhulu ke ngiyabonga kodwa nihamba nabo abayenzi kakhulu inhlonipho yenzwa langana uthe mayiqala ekhuluma ngisho mina ngwaqamba manga ngifuna ukukuyala ngokweqiniso ngoba mangamtshela manga umntwana enkazana nawe mama musuku ngeke uzuyiqhenye ngengane ongayazi iqiniso layo yebo uZamambo unenye inhlonipho bafethe ngiyibona kule ngane ukhulume kanye wathi uma ukukhuluma nomuntu omdala uma unomehla akhuluma uyafola umesuku umunina lapha ezoma katshelwa umuntu vele waguqa phansi yebo ngikhuluma ngengane eguqe phansi ezinye zime zamampo kodwa ukhulumile nisikhombisa ngokusobala abantwana bami ukuthi onomehlo niyabahlula nisikhombisa ngokusobala ukuthi onomehlo ningapheki kwabo noma sebenihlolile nihlulwa inhlonipho kusasa niyogana kusasa nizofundisa ingane ezizakini sifuna inhlonipho kunini siqale siyibone phambi kwabantu
ukuze uyoyenza nasekhambeni. Angithethi bantwanami kodwa ngolo mama oshiqinisa. Ngeke ngithi mina ngizele kabi ngoba ngaba umama ozela insizwa. Umama ozela insizwa ubheka ngisho ukuhamba kwentombi. Ithuli ngakhulumile. Ukuhamba. Ngwasemakhaya mina ngihlola la khambeni ukuthi indlela ngoba kwamina ngihloliwe ngagana ngaphuma kahle ekhaya. Manje ukuthi yaqala ukubheka ukuthi lapha yashaya la inganeni. Kuzize kahle. Ngithe kini konje angithethi abantu bami ngiyanithanda neza. Angifuni mangithiya ngakini nangilogogo ngibeyini nangiloma. Kanti ngiyakusiza. Ngikusizela ikusasa ngikusizela ukuthi uma wakho simfunda kuwena. Ikhaya lakini ukuthi linjani sifunda kuwena. Unomehlo wakho ukuthi unjani ngimfunde kuwena mina. Engangitshelile lutho uzoma la umama eqamba amanga athi abantwana babayithethe kahle bahle bese ngifunda istep sengane. Ukuthi awuzithi lo mntwana. Ngiyathela kanjani abanye benyathela. Kukhona abanyathela kahle singabhedisi ke bonke. Kulungile bafethu ngizocela sipheni ke manje. Kodwa ngithe ngiyagijima isikhathi sami siyangihambela. Umama uzopha, uma eqeda ukupha bese sipha sonke. Uma esiqeda lapho uphala. Bazoyenza umvilivili wabo abantwana kube mnandi bese siyavala. Siya ngasekhaya la sobe sihlala khona ematafuleni. Uzobe sebonga ke umama ekugcineni before uzobe sesibonga ke esibongelela ukuthi uyabonga umsebenzi womntana wakhe ube muhle. Uyabonga abazali. Kodwa ngifuna sihambise ngalolu hlelo engithe sihamba ngalo.